Pozdrav svima, ja sam Bojan, dobrodošli na Kripto na kvadrat. U ovom videu ćemo izvršiti našu sedmičnu analizu tržišta, znači pogledat ćemo šta su protekle sedmice radili pretežno Bitcoin i Ethereum. Prije svega ću vas zamoliti da kliknete like i subscribe jer to mnogo pomaže kanalu da raste. Prije što krenem sa videom, čisto da napravim jednu kratku retrospektivu, mi smo otprilike u nekim krajnjim fazama, rekao bih, po procjenama, ovog bear marketa, dakle ove opadajuće faze tržišta, krajnjim fazama četvorogodišnjeg ciklusa i svi vi koji ste i dalje ovdje, svi vi koji ste i dalje zainteresovani za kripto, i zajedno i sa mnom, kada kažemo svi mi koji smo i dalje aktivni, koliko toliko koji pratimo tržište, koji nismo izgubili neku nadu i interes za ovo, mislim iskreno da ćemo poprilično dobro proći u narednom bull runu, dakle u narednoj ekspanziji tržišta kad god se ona desi, da li čekali godinu dana na nju, da li ona krenula već iduće godine, početkom iduće godine ili slično. Mislim da je vrlo teško pratiti dalje tržište sa nekom zdravom dozom interesovanja zbog svega što se dešava ili što se ne dešava, jer tržište je prilično mirno zadnjih 6 mjeseci ništa bitnije se nije desilo. Tako da mislim svi koji smo izdržali do ovdje da ćemo izdržati i do tog nekog konačnog dna koje nam je, ja pretpostavljam, veoma blizu. Da li koji mjesec udaljeno ili koju sedmicu ili smo ga možda već i postavili, ali u svakom slučaju mislim da će nam se ovo dugoročno isplatiti. Tako je bilo i 2018. godine, ja nisam nažalost bio tad toliko angažovan, nego tek negdje početkom 2019. godine ovdje. U stvari, majnovao jesam, ali tek sam tad ozbiljnije počeo pratiti tržište negdje početkom 2019. godine kad sam tu svoju mining opremu prodao, kupio Bitcoin i otprilike prodao ga negdje ovdje na 40.000 uz neki profit, dakle od možda nekih 700-800%. Moglo je to biti više, naravno, ali ne treba biti ni pohlepa, nego treba biti zadovoljan i shvatiti da se jednostavno vrh nikad neće potrefiti, a najvjerovatnije ni dno. Tako da mislim da je dobro što smo svi koji smo i dalje tu, mislim da treba da izdržimo do kraja, da smo jako blizu i eto čisto malo neke nade, nekog hopiuma što kažu Englezi, da čisto sami sebi kažemo, da sami sebi potapšemo po ramenu jer mislim da je jako težak period iza nas i da se približavamo kraju i da ćemo uskoro konačno vidjeti neke prve znake oporavka tržišta. I to ću samo napomenuti još prije nego što krenemo pričati o cijeni. I po broju subscribera i po broju pregleda na mojim videima vrlo je jasno, i drugi veliki kanali naravno imaju sve podatke, vrlo je jasno da opada interes za kripto, da je mnogo opao u odnosu na samo 6 mjeseci ranije, dakle da ne spominjemo prošlu godinu, nego samo 6 mjeseci ranije je bilo sigurno 3-4 puta više interesa i pregleda nego što ih ima sada, novih subscribera i slično, tako da mislim da smo, to su neki pokazatelji da smo baš onako u krajnjim fazama pa te opadajuće faze tržišta, da se taj bear market konačno približava kraju. Hoćemo li imati još pada? Ja mislim da hoćemo, mnogi ga očekuju. Kad ga mnogi očekuju, on se vrlo lako ne desi kad tržište očekuje, međutim, rekao bih da je većina tržišta nezainteresovana, dakle da je većina učesnika koji su bili tu prošle godine nezainteresovana za kripto, da su ga zaboravili, da su misle da je prevara i tako dalje, kao što i biva u ovim fazama, ovim fazama tržišta, a mislim da nas čeka nešto ovako. Naravno, to bi bilo možda previše slično, 2018. godine istorija se nikad ne ponavlja baš tako jedan za jedan, ali mislim ipak da nas očekuju još nešto niže cijene i da one možda mogu, onako da kažemo, doliti ulje na vatru za neki održivi oporavak. Jer ako mi dođemo do nekih 13.000, 15, 14, da li ne citiramo puno, ako padnemo ispod ovoga, mislim da su tu već bitne tačke gdje potražnja biva znatno veća od ponude. Dakle, mislim da na tom dijelu ima mnogo više kupaca nego ljudi prodavaca, koji još nisu kapitulirali, a samo što nisu.
Mislim da je, dakle, ljudi koji su držali kripto na 60-70 hiljada i koji ga drže još, da ga neće ni prodati. Dakle, bili u profitu, ne bili prodali, međuvremenu ili ne, nije bitno. Dakle, ljudi koji su još uvijek na tržištu, mislim da svoj kripto sad više i ne prodaju, da je vrlo malo ostalo onih koji, ne znam, ako cijena padne na 17.000 ponovo ili 15, da će tek tad kapitulirati. Mislim da tu imamo mnogo više potražnje za kriptom, da mnogo ljudi više čeka da kupi kripto po tim cijenama i da će nam to doliti neko ulje za vatru za neki početak oporavka. Ne mora to biti V oporavak da za godinu dana dođemo na ove nivoje ponovo od 70.000, ali oporavak koji će biti održiv. Ali eto, o tom potom, kažem samo čisto da napravimo jedan onako presjek da smo, mislim, blizu. Može to biti par mjeseci i slično, ali mislim da smo blizu kraja ovog pada i da sad sve loše vijesti koje dolaze, da je ekonomija ide do đavola, cijene rastu, rat u Ukrajini i slično, izgleda kao da tome nema kraja i da će sve samo biti još gore. Samo obrnite sliku na bull market, znači na godinu dana prije, kada je sve izgledalo tako bullish, dakle cijena dostigla 60 nešto hiljada, izgledalo da idemo do mjeseca, da ćemo prebaciti 100.000, da je to zagarantovano. Ja sam prvi mislio da ćemo prebaciti 100.000 bez ikakvih problema, par mjeseci nakon ovih 60-70.000, međutim nismo. Isto tako kao što sad očekujemo da cijene pasti dole, možda i ne padnu. Možda padnu još malo dole, da to, kažem, napravi neku prekretnicu gdje ponuda je potražnja, u stvari konačno postane znatno veća od ponude, međutim, nije to naravno garancija, ali hoću da kažem, sve ono što sad izgleda tako crno, tako negativno, da tržište ne može ići nigdje drugo osim dole, možda upravo to predstavlja znak da smo baš onako blizu dna ovog ciklusa i da ćemo lagano u narednih nekoliko mjeseci započeti oporavak. Ili ranije. A kad smo već na toj temi, S&P nije postavio novo dno protekle sedmice, ali izgleda protekle sedmice ima blagi oporavak pa je onda odbijen. Izgleda da ove sedmice želi da postavi novo dno. Nasdaq je svakako već postavio novo dno juče za ovu godinu, tako da to izgleda prilično negativno. Dolar je sve jači. Dolar je imao prošle sedmice malu pauzu, međutim ove sedmice nastavlja rast i izgleda da je nezaustavljiv. Imamo još i podatke za inflaciju koje nam preko sutra stižu 13. oktobra. Ako budu negativni, to će, mislim, biti konačni onako ekser u kovčegu i mislim da bi možda to moglo da prevagne, da budemo onako, u stvari, da obori cijenu konačno ka dole, mada to su sad sve te prognoze i špekulacije koje nisu baš zasnovane na mnogo čemu, više na nekom ličnom razmišljanju, ali kažem ponovo, mislim da smo tu blizu kraja pada. Što se Bitcoina tiče na sedmičnom nivou, Bitcoin ima opadajući trougao. Ovo sam malo, nacrtao sam bio horizontalnu zonu jednu, međutim pravilnije mislim ovo. Imamo ovu jasno definisanu zonu podrške na nekih, pa na ovim nivoima gdje smo sad manje više 18.500 otprilike. I imamo sve niže vrhove i to je klasični opadajući trougao. Međutim, karakteristika trougala je da negdje između polovine i, da kažemo, 3/4 svog završetka, svog vrha ili svoje dužine, da tu negdje naprave taj konačan pokret ako je opadajući trougao ka dole. I što smo duže u trougu, što se više približavamo vrhu, sve je ta struktura slabija. Sve ima manje šanse da probije ka dole, a naravno i dalje može, nego sve su, kažem, šanse manje, a sve su veće šanse da će se ovo pretvoriti u neki drugi šablon, o tom potom, ali trenutno imamo taj opadajući trougao i to svakako nije bullish, nego očekujemo dodatni pad cijena.
Na dnevnom nivou Bitcoin nam je, sad ćemo pogledati, u danu 34 60-dnevnog ciklusa, dakle prešli smo na drugu polovinu ciklusa. Kraj ciklusa, dakle 60. dan bi bio negdje oko 6. novembra, dakle krajem oktobra, početkom novembra bi mogli očekivati kraj ovog 60-dnevnog ciklusa. Postoji mogućnost, dakle pošto je lijevi ciklus i pošto očekujemo da cijena padne dole, ako se to i odigra, postoji mogućnost da to bude i dno 4-godišnjeg ciklusa. Dakle, postoji mogućnost. Naravno, postoji mogućnost da imamo još jedan 60-dnevni ciklus, pa možda čak i dva. Taj još jedan 60-dnevni ciklus bi bio, recimo, dakle, 120 dana, bio tek u januaru, početkom januara, ili, ako budemo baš onako pesimistični, tamo tek u marcu, što je skoro 6 mjeseci udaljeno. To su potencijalni scenariji, naravno, moguće je da imamo još par, mada mislim da je realno da ovaj ciklus postavi dno 4-godišnjeg ciklusa, ako ovaj 60-dnevni postavi dno 4-godišnjeg, ako budemo imali taj značajniji pad cijene. Ako ne budemo, onda postoji mogućnost da ćemo se razvući do januara, i to su neke dvije izgledne šanse, rekao bih. Da ćemo do marta, trenutno mi ne izgleda tako vjerovatno, mada naravno sve je moguće. Ukratko ćemo samo pogledati još jednom da rezimiramo. Bitcoin je pao 70, manje više 5% od vrha ovog ciklusa. Bitcoin obično pada 80%, preko 80%. I za očekivati je i ovaj ciklus da završimo negdje na 80%. I to je neki nivo od 13 nešto hiljada. Tu počinjemo da imamo neku podršku i tu mislim da imamo značajan broj kupaca. I ja lično očekujem da ću kupovati po tim cijenama, ako naravno dođemo do njih. Tako da mislim da ako sad, krajem ovog ciklusa, prevagnemo u tu stranu, dakle padnemo ispod ovog nivoa podrške koji ovdje već mjesecima držimo, mislim da bi to moglo biti to, ili bar dobar dio sredstava ću vjerovatno tada angažovati da kupim Bitcoina. Vjerovatno ću ostaviti nešto Bitcoina i Ethereuma, da se razumijemo, dobrim dijelom Bitcoina, ali dosta i Ethereuma, ali naravno ostavit ću nešto ipak stablecoina za slučaj da cijene ipak odu još dole, jer to naravno nikad ne možemo znati. Ethereum također na dnevnom nivou drži ovaj neki nivo podrške, drži ga već neko vrijeme i izgleda kao da želi da ga probije. Ne znam da li se ovdje konsoliduje za novi skok, zavisi opet, to će naravno 2 dana odrediti, rekao bih. Ovdje se sužavaju baš ove Bollinger Bands, dakle sprema se, opruga se nateže za neki pokret gore ili dole. To će, mislim, podaci o inflaciji prevagnuti na koju će ovu stranu, da li će gore ili dole. Bilo šta pozitivno što se podataka o inflaciji tiče, mislim da je 8,1% bila prošla inflacija, ili 8,3% bila, a ne, 8,1 je bilo očekivanje. Vrlo mala razlika, ali vrlo negativna reakcija tržišta ipak bila. Tako da mislim da bilo šta iznad očekivanja ide Ethereum, a vjerovatno i Bitcoin i ostatak tržišta ka gore, ali bilo šta ispod očekivanja moglo bi to već pogurati nas ka dnu 4-godišnjeg ciklusa. Imamo i sastanak Feda, čini mi se, u stvari to je tek u novembru mjesecu, možda da, i to je mislim početkom neke novembra mjeseca, moguće da i to donese da nas cijena, sad teoretski, da cijena padne sad ako podaci inflacije budu loši, pa onda ako još i Fed bude onako još oštriji možda u svojim izjavama, ili nastavi da bude oštar u svojim izjavama, to i jeste negdje u novembru, moguće da nam to konačno prevagu donese. Ali eto, to su neki događaji koje treba imati na umu i generalno da ne izgubimo iz vida širu sliku, mislim da smo blizu kraja ove opadajuće faze tržišta i mislim da uskoro nam slijedi neki oporavak. To uskoro naravno može sačekati 4-5 mjeseci, ali čak i da sačekamo toliko, mislim da cijene, ako konačno padnemo još malo ispod ovog nivoa, da nema još jedna stepenica dole, da je to vrlo malo vjerovatno, osim ako neki nuklearni rat ne počne, a i to ko zna
šta sve može biti. Ali da ne idemo puno negativno, toliko za ovaj video. Ako imate pitanja, postavite ih u komentarima, na svako pitanje ćemo se potruditi da odgovorimo. Hvala i vidimo se.